مثلا دعوت میکنیم بچه ها یعنی اوستای خنده هستند، مهارتی خوبی تبسم کنیدن شما رو دارن. پس از برنامه شما واقعی خواهید شد. بختوار و پارمیز شد. مرحبا. салом алейкум ҳаматонро бо соли нав табрик ва ҷо бахтиёрҷон мегузарем ба ҳафташух. албатта дӯстони азиз, бисёр сухан мекунем, зеро ки тобор хунук аст. мехоҳем таби ҳар яки шуморо дар муддати кӯтоҳ кӯшиш мекунем ки болида гардонем. айни ҳол мардуми тоҷик, ҷавонони тоҷик бисёр чизҳоро фаромӯш карданд. мо амрои парвиз хостем ки он чизҳое ки фаромӯш шудааст каме ба ёди ҳар яки он нафароне ки фаромӯш карданд ба хотирашон биёрем. дуруст аст парвиз? бале, масалан яке аз чизое ки фаромӯш карданд ин духтарони зебои мо пас аз шими юбка баромадан курти миллиро пӯшиданро фаромӯш карданд. дуруст ҳайкат парвиз дар ин ҷо. боз ин духтарҳо ҳеҷ гап не парвиз, бовар кун, баъди ноутбуку мини диску компютер баромадан ҳофизони мо ба таври зинда сурудхониро фаромӯш карданд. вай ҳамичини гӯш кун, баъд аз влажни салфетка баромадан духтарон умуман рӯяшонро бо об шустушу карданро фаромӯш карданд. боваре дорам ки он чизҳое ки фаромӯш шуданд ҳар яке онро барои шумо қайд кардан зарурият надорад, зеро ки бисёр он чизҳое ки фаромӯш шудааст ҳамагон медонанд. ва мо боз барои табли шумо болида гардан якчанд ноҳҳои тоҷикиро ба забони русӣ тарҷума кардем ҳамроҳи парвиз. айни ҳол қироат мекунем. афсона сказка, анора граната, сабзина морковка, моҳтоба лунатик, мечдона ресница, равшанои лампочка, мағфират секретная, нозанин ламаца, қандинисо конфетка, солхинои кондитсионер, тутихон попугай, машҳура известная, истода остановка, каромат капуста, зиёда остатка, моҳигул рибароза, нафиса тонкая, шарора водопад, сайёра планета. муштари абонент. дӯстони азиз, ҳар боре ки ном мегузоред аҳамият диҳед. парвиз биё мардҳое ки тарҷума кардем. дуруст? мардҳоам гӯ солибои гадафшина, фикрам ин одам буду имрӯз зодрӯзашро ҷашн гирифта мегардад. дуруст кардем парвиз. аскар солдат, аскар солдат. ба ростӣ ман номам аскар буданашро намехостам, барои чӣ? ки тамоми умр шояд ки ба занам хизмат мекардем. дуруст. ғолибҷон победа, сорбон водитель, ҷумабой пятница, қаҳрамон герой, бахтовар счастливчик. парвиз бошад красавчик. саломат бошад дӯстони азиз. биёкун гапро кам мекунем, дурӯзарем ба ҳафташоҳӣ ба саҳначои ҳаҷвӣ. албатта якчанд саҳначои ҳаҷвӣ барои шумо омода кардем мо. саҳнаи аввалини мо ҳолат дар назди фолбин. рафтем. ассалом хола, шумо назми? шумо дурустми? наз раҳмат. ёдатонанда бошад 5 сола пеш ман назди шумо омада будам. 5 сол пеш. ёдамда омад. омади шумо дуруст. 5 сол пеш шумо манба гуфтаки будед ки шавҳар мекунед. дуруст, шавҳар мекунед. 5 та фарзанддор мешавед. 5 та фарзанддор шудед. раҳмат. 5 та фарзанддор шудану шавҳар пайда мекунам. саҳна бо номи нақшаи солинавӣ дар оила. қизиҷонакаш ассалом, гӯш кунед. хайр, гӯш ҳамин соли нав ба арфи соли нав ба ҳамин гӯспандро қурбонӣ кунем.
من گوش تو حتما جوش کنی گوسفند زیرا تو ها قربانی میکنی گوسفند قربانی کردن اما دوگانت قربانی کنی بهتر نه او وای دوگانم چیکار کرد دوگانت تو رو با من شناس کرده روزی منی مردم رو سیاه کسا میدی دوستان عزیز یک جور تصور میکنیم دو آدمی که شنیده نمیتواند کار میباشد پیرمردها در کوچه عبدالجبار آنجا خانم بازار داری؟ نه بازار رفت کن حالت در درون شکاف سلام علیکم ولیکم السلام اکو شما ما طرف می من آزادی تو لیکی دخترچه گرد چونکی چه اکران الان باور کنه من گوشتونی به فکر من دخترچه ایگان فیتنس رو زنیماتسو میکنن نه من خورا خواهم برزش من خوب برزش خواهم مثل یکم کار نمیکنم بر من نفهمم شما کجا میداری او من شاهرش دیه واقعا در همین کنسرت تصور میکنیم که یک دختر با کنسرت به شاهوارگاهی آمده است میبخشید پوچتون رو زیر کده این میبخشید پوچتون رو زیر کده این میبخشید شکر میبخشید روسیه در دیسکامانیا اگه سلام علیکم ما یک دیسک کینو تیتانیک تیتانیک می باور کنید که کینو تیتانیک کارگیره نچوت میده روز از دستی جگ میکپاد جگ آبکار میشد که کینو واپش کینو بیاکویسی من وای کینو دیدم نگرفته اما شما همشه گفته داده بود من دیگه کینو دید زیتون فارسش هشت باور کنید که فارسش یک دو سه چهار پنج شش هشت شما باور کنید فارسش همین از روی 180 موشچه میگوید گوش کنید تو کینوی لخ کردی من وای دیدم نگرفته من گوش کنید من وای هکو مولتفیلم وای نماش چیزی بود کونفو پاندا میخواد میزند او میبخشید من سخت obraz و دروندنده ازی короче پاندا زود کیا میپانده نه کو همشه گفته داده من وای کو زیتون وای کی زید وای کو زید هایکو زید او آشته ساله ماها میکنم تو جنی نمیخواد کم نیست ما بفهمیم من دیزدیم راست میشه اما نیست اینخه انا دینه جرامه داده درام رفت کو نموندی من گیر براب تیز نشان گویی اینو چون نرسیم گویی دیگه نشان گویی روز در بیمارخانه سلام علیکم دکتر گوش کنید باش مدرم من باور کنید اکو تمام دنیای دکتراشو دیده برمانم اما تبابت کردن نکن من هیچی تبابت کردن من کسری تو زرد داشت شما من اکو من چی نخوام ازش نمیفهمم تو ششلیک من یکم چیز ازش نمیفهمم چطور نمیفهمید من نمیفهمم چای آب همش نمیفهمم دواش های کسی شما همین اگر من دوا کنید اکو دو خانه پول میتیم دو خانه پول یک گپ پلانده نیباره شما دهان بیتی کنید مزش نمیفهمید نه یک بار وای طرف بیتی کنید بینید چی خیلی کدام وقت وای طرف بیتی کنید بینید بعد سه روز برید بعد گام بزنید فهمیدم پس از 3 روز اصلا دوسته جان شما اکرم دختر شما نازیم من هی پول اما شما من رحمه شما و رحمه خیلی رزولت تایید همش بیشتر اگه باور کنید توق میباید کلامپور میباید فرقش نمیه باید شدم ازش فهمیدم من فهمیدم ازش فهمیده سوده خیلی اوه خیلی زبشکی آرگه خویدو بیاید یک جای تصور بکنید که اگر با جای حقارت کلمه گب نیست رو استفاده برای چی می شود
داده جونش آزادار من یک تا گناه کردم یعنی سالی نامه من جمع نکنی چی گناه کردی؟ ماشینت آنه برده دیوار زد تو ماشین ما برده زدی تو اینجا تو کلچه تو برده زمان دیوار با ماشین میرو و تو اگه تو کلچه بگم نفهمیدی تو باش کلچه بوا بگم یک کلچه دادی بگم یک کلچه بودگی اولادا بگم نفهمیدی تو داداش تو گامنس نکنی گوش کنده من همین دنیا آمدگی در این تولد خانم هم تو آمده هم تو تولد شدگی در دختر آمده فیچ دیگه من خیلی دیگه دخترها کلچه شما من گرد نمیتگیم همین نازد تو یکو بود من سیدانی و رفتگی یکو باخرو میخی خوشلو گلوی گرام میخی کده کتیکه رفتگی در 16 دوها برماده من فوتبال کردگی فهمیدی فوتبال فهمیدی من خیلی چی بگم نبینیمی من خیلی برای چی بگم دخترها کلچه شما با گرد نمیتگیم بچه شما بچه های کمدی شایدان آها ما شما با تماما گرد نیست رحمت. تشکر بسید